Buemana sana mwanchi umulia wita seni kia Ndizi TV na biro binde na ndengo kualigania ase emesa ya mangana mayem elindengo manye na raya berikago koleka na kurwa chingongo chonsi inye chinse inyora asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bako tonyora wetra Ndizi TV News Digital na bako asinsemo ya YouTube na bako tonyora wetra Ndizi TV News asinsemo ya website na bako tonyora wetra www.ndizitv.or.ke Iretale na Fridah Kerubo na Chinsa chibiaro kelio nigotoko bwatenere Joshua Auta chinga kitoroche omokonye ibumrai wense rigatiga shagwa aberiga kwenekelia bakenya buranige serikali ya Kenya kwanza hero berete bene ase okweneki amagendero naboigo oyo kabeire omonachibi na omonene emeritus David Maraga nigolitkulia rero abakagotiani gwa bene asokoba Kerubo bwa maonchererio asensemo y'abanyanyimbo naboigo omugavana bwi county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo alireira gukora amagendero ase county yo nonya okungusana na kogendeta kwenekigwa ase chinsemecho naboigo asorogongo ruwa Gusii nigo abamenyi be county ya Kisii baboligwe gosimeka emete ase obonge kubwatikana nelichiko lyabalikorwegwa kurwa ase serikali enene naboigo nigo ekanisa ya bakego tagoro bene asoko nikibuna county ya Kisii kunyarereka kobagi kugacha egoto yabo asinchira endonge manchumuli karansa oike elinde ngomanya sinchira yobwenye gwirana nda segeke kerobosyo ngomanye amange Hingo chaka kigima omwanchi umulgere nigongo chakere county ya Kisii asengo komanyibuna nige kanisa eyemo kurasu muchubo songo yabakego tagura bene asoko nekibne serikali ya county ya Kisii ngo gachere egoto yabo oboronge okwana no mo director we municipality Ongeri nigo abaga ko nekibna nigo gwancharana kwa berego ko neki wagati ya serikali ya county ya Kisii nabo igo ekanise yo asoko nekyo bokoleri obuye imiye county yo. Asante kwa kufanya hivyo na tangu siku hiyo kanisa imeendelea kutumia hii nafasi baada ya kusurrender title na kutumia hiyo building for purposes of conducting their prayers but one month ago county government decide kuchukua au kureclaim hii part of the land or this land for purposes of coming up with a waste recycling center where in Novanki West kama makaratasi, chuma, plastics, bottles sinakuja and then from there sinakuwa sorted, plastic enda kando, bottles enda kando, then wale watu wa kutoka kuchukua kwa factories wanachukua kutoka huko. So in short that is what is happening behind here na tumependa kuwashukuru kanisa kwa kuitikia wito wa serikali kwa na voluntarily moving out of this government. Tinga kicho oboigo omarandi abekanise yo Leonard nigo abakagwanchira na bene lioko nganya ekanise yo ase aineki okoigwa na kwabo na serikali ya county ya Kisii korende gokwana nabaliki bamangana nigo abagakogania abamenyi be county ya Kisii gotaira kiara guchya ase omugavana be county yo Paul Simba Arati. Chasiri etagonkorwa omo pastor Mike Ronald Nyarunda omwenga no mo Gusii ko getutu abero mo pastor abere nkorandi Kisii town achagete kendo musawo mo ke 1996 na nkorandi stage ma asaga chaga nkonya kachake kanise ye mwaka 2004 no tu arenge ali municipal council hall ko youth hall ere nyuma ye court ekere koti ya iroboro muguria ekanso igatorenta agaida baadaye mbachite bagatoa masakara yobore mobo lakini ekere county government ya chicha bagatutebore mobo mbwa bwenerete kwa enano ntuto kaira ngora bagatoeresa through the National Lands Commission na kaamba toya asituko gache kanisa tokanyere ne ngamba cheko to asituko gache kanisa aya tonyone ekanisa ya eubi ya chira etakataga ya chire gaiga abantu barwarire abantu nigo bakunywa mario ko bayeri musweli byabera more than 1 month ntukono tuamwire toire kanisa asobole mu bongao
niko twarenge gusaba umugabano itonto musigete nande ntumwanje arenge gotokonye tunganye kanisa yetu twagakira abana baite kanisa banyora se bagusasima kanisa yo monene tese abashirika baito bari kati ya 250 na 300 utaliko barabana ntuntu bwati segi na serikali tubwati segi ndeyose umugabana ntumusigete nande tumusabira toro nande go twatakana nyato korusika nisi muntu tamuraga kiara asinga nchonere nyasa abekiroro lakini tuamusabira tokonye. Abamenyi be kaunti ya Kisii bono nigo babulio gusimika emite ase obonge kubwatikana nelichiko lya balikorwe korwa se serikali enene anigo abagakwene kigwano mo deputy county commissioner Wilberforce Kilonzo chingaki ara omorobilio bogusimika emite ase skuru yoboroso ya Nyaura yogotoka ase wadi ya Kisii Central county ya Kisii. Na ningetaka niseme kwamba serikali ambayo iko kwa sasa ni nyinyi wananchi mlichagua na imekuja na mipangilio kadhaa wa kadhaa. Moja ya hiyo mpangilio ni ya upanzi wa miti. Na hiyo ndio tumesema tuanze nayo asubuhi ya leo. Kulingana na hesabu ambazo rais ametupatia, kwa sasa nchi yetu, miti yote ambayo iko kwa nchi yetu iko 12% ya ardhi yetu. Na wataalamu wanasema hiyo hesabu iko chini. Ndio maana unaona mvua imepotea, mito inakauka na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo rais amesema tuchukue huo mradi wa kupanda miti kwa uzito. Na ametupatia lengo ile tunaita target kwamba by 2030 Kenya inatakikana tuwe tumetoka 12% tufike 30%. Omokonyi bomurai bense Rigathi Gachagua bona nigo ayenekeire abakenya buna nigo serikali ya Kenya kwanza eroberete bene ase okweneki obokoleri obuyana naboigo amagendero ase ensi ya Kenya okwana nabaliki bamangana nigo amuganire omurai bense Dr. William Ruto kweroberia egasi yaye omonyene ase okweneki obokoleri obuya ase amatuko abosio. Na mimi nataka kuconfirm kwa watu hawa ya Laikipia na Kenya nzima. Rais ameita ma-ministers pale, ma-PSs, magavana, bunge, senate. Mimi nataka kuambia nyinyi, rais amepanga kazi na imepangika. Na mtaona matunda yake. Na mimi, President, I want to encourage you. Ujipangie kazi yako. Hii kazi yako, rais usiwachie mtu, utakwama. Ile serikali imeondoka ilikwama kwa sababu kulikosa mtu ya kupanga kazi. Umewachia wengine wakaangalilie. Wamekuwa watu ya kiburi, watu ya kutukana watu ya kukemea wengine, kazi ikakwama. Rais, na kuomba vile umeanza, panga kazi yako kwa sababu wewe ndio uko na contract na watu ya Kenya. Na ni mimi na wewe peke yake tutakuwa pale kwa debe tukijibu watu ya Kenya. Hao mawaziri yote na watu wengine umeteua hawatakuwa pale. Sisi yotakuwa pale Yo kabeire omonachebi na omonene Emeritus David Maraga nigo atia nigo abene koba omunyekirugo bwa moncheririo asensemo y'abanyanyimbo nigo abagakori eira gokora emirimo boikiranu kolengana nelichiko naboigo okogania kwa bakenya. Hi, Chief Justice Retired David Kenani Maraga, having been appointed as chairperson of the National Task Force on Improvement of the Terms and Conditions of Service and other reforms for the members of the National Police Service and the Kenya Prison Service, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the said task force, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and prevent offenses against the peace, that while I shall continue to hold the said office,
to the best of my skill and knowledge, discharge all the duties thereof faithfully according to law, and will subject myself to the Constitution. Mugavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nigo alireira kurungiania kaunti iyo anamano ase okoeneke buna abonchire ngokora bale obonchire bwabo asenchira endonge ngokwana nigo ayenikibuna nonya okungusana na kogendete koenekegwa imeye kaunti iyo ikionge ko bagitango ase okumuira ni magega ochego ikirani amagendero ase kaunti iyo. Najua umesikia kuna siasa mingi Nairobi kwa sababu tunajaribu a new vision. Our city cannot remain how it has always been. We must improve it. Kweli mtasimama na mimi tukiimprove Nairobi? Tukiimplement a new vision and a new way of doing things. Because we can't do things the same way and expect different results. That is madness. This city will be a city of order and dignity. And we will carry everybody along. Ili tupatie watu wetu nafasi nzuri ya kufanya biashara. Kwa sababu Nairobi, Bishop Nairobi atushindani na Vihiga ama Sigalagala. Tunashindana na Singapore, na New York, na London. There are people who try to sow division where it does not exist. The Deputy President of Kenya must be respected. And the national government has its role. But the county also has its role. And the county also will be respected and play its role. Sili sawa? Habara ikurwa sobomo bwa azimio la umoja bonanigo babuligwe kubwatirana ne serikali enene eliyokwenekia amagendero bakoragwa no mukonyi b'umugavana kurwasi county ya Kakamega Ayub Zavula bonanigo aganirie abarayibo bomo bwa azimio la umoja kubwatirana no murayibense omonene Dr. William Ruto naboigo koleta ebirengerelio ebiralete amagendero asense ya Kenya. ODM wale wazimio wafanye kazi na Rais William Samoei Ruto. Na mimi nampongeza sasa hapo. Huyo mzee sasa ameanza kushika barabara. Lazima tufanye. Ruto is there for 5 years as president, alafu atarudi kwa kura 2027. Nyinyi mnataka kuhangaika hapa Ikolomani? Si mnataka kufanya kazi na Ruto? Kabisa. Mmekubali Shinali afanye kazi na Ruto? Ninapozungumza hivi sasa C41 haikuwa na pesa ya kutosha. I want to confirm to you today, watu wangu, tumeweka kwa budget pesa ya kutosha ambayo itaenda kumalizia C41 after meeting the President of the Republic of Kenya. Hatuwezi tukashinda tukisema tutakuwa opposition, tupige mdomo ya kupiga tu serikali. Tupige serikali tukivuruta kidogo. Mwancho Maria kurwa sorbo tioroni wana ikire omoelio wa Amayia asebirebiga koldengo kusaba tobasa kuska tobasa kanyira chikoraga Chinsa 10 ayona mangeno ya leterwa senchira iyo wenye inyora sense mochiche mitandao asense ya Facebook na bagotonyora witra Ndizi TV News Digital na wega sense ya YouTube na bagotonyora witra Ndizi TV News asense ya website na bagotonya witra www.ndizitv.or.ke Magech kamera sokone kibna ebicha na boigo eliogire wikira sore asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tukubatenere Joshua Auta asinse mochibiero kerelio na incheria ne Fridah Kerubo kuganilia obuligerelia obia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.